Ki kubuat hati paman nakasngi skoba subscribe ya Udon Bok Official Production. Ka election MP bat MDC Kalancan bat kecingwan penyeso kidikot bat kinongkit kam nakiseng san pertai beper chaka voice of the people party ru kadangnya cekmat ban ai kecing kersan ban pengklan bor susu ya kene keseng. Kani boro kadai kecing i jong kipai ba ya keseng ke batamai ya kebala tep kum ke voice of the people party. Kinong ya lam bat kidikot jong kiseng san pertai beper harengkat bat kiru pai ba kibakentup na ka Kongres United Democratic Party HSPDP Hill State People Democratic Party kilawan ban penyeso yalade bat ka voice of the people party kanang mi kisngi bat kipor. Yakite kinong yalam bat kidkot harengkat bat kiru pai ba lapdang sumpah da presiden rang ba keseng uba Ardan Miller basoymot harengkat kecing don lang u MLA keseng nanot celong uba Adelbert Nongrum u MLA kemaulai uba Brad Salwell mabanyang u MLA kemaur keneng uba Havingstone Kapran nalor kiwe kinokit kam jong keseng. Haba acing keren hakate kesngi nakaliang uba Ardan ulong baga cingwan penyeso jong kinong yalam harkat bat kiri pai ba bat kidikot jong keseng san pertai syaka VPP kadai kecing sungkia nak bentakari bat kecaj benreu kaban solong bat wan kabala penlong yaki bakin ngusuk kamen siem bakin syong bat don ha keseng san pertai kabamaki kidon bat haba pirung syaka VPP pidai penrung da kecing syania yakin nong yalam jong keseng bat kumcuru bat piptiang yakata nongrem kababet uba Ardan ulakentu ba kino kibawan penyeso syakaseng kimdai banwan daga cingtemu ban pantiket banyakun ya ke election handrai kidai banwan rung halor kanong rem bat ban ha kacing start jong kaseng bahkan saihi ya kino ki kertang.